siyakhuleka kuwena baba sithi sifikile singabantwana bakho sizothabatha uhambo lokuya ekudeni emakhaya okuluhambo oluhanjwe ngabantu abaningi beyozama emagoli abanye ababuyanga abanye bafikeka abafinyelelanga egoli kodwa-ke namhlanje sithi thina noma kuyinyaka 2026 imizamo enegama lakho ayiyikunqothwa wena uNkulunkulu wena usimakade ubona konke waziyo imicabango umzamo nomzimba womuntu ehamba ebeka isinyathelo ngasinye ebumnyameni emahlathini emaweni ezimotweni wena usuke wazi isiphetho sakhe uNkulunkulu asazi isiphetho thina kodwa siyathemba ukuthi masiphethe igama lakho masiphakamisa igama lakho kuyonyakaza izizwe nemizamo yethu libonwe igama lakho ukuthi liyakhazimula wena uNkulunkulu wokhokho wena uNkulunkulu wentsha wena uNkulunkulu abadidekileyo nabaphumeleleyo usabela udlebe lakho lilalela wonke umuntu mayememeza umthathe umphakamise ukwazi ukuthi uthathe osemnyango umbeke emsamo wena futhi okwazi ukuthatha osemsamo umbeke emnyango siyazinikela-ke kuwe baba sithi sikatele iy'nqola zomoya sizohamba ngazo usisikelele baba amaphara egoli akhona maningi adlangile iy'nhliziyo zabantu zigobile nabafisayo ukuthi ngingaphumeleli lokhu kube ukuthi kuphumelela owakho umbono okwakho ukudala wena uNkulunkulu omkhulu njalo bonke bayokhothama ngaphansi kwakho ngegama likaJesu sithi amen.